Mnogi pacijenti se žale da stalno mijenjaju naočale za čitanje, računalo ili daljinu. To je tipičan problem starosne dalekovidnosti. Presbyon je moderna laserska metoda koja smanjuje potrebu za naočalama i vraća jasan vid na svim udaljenostima. Zahvat traje 10 minuta po oku u potpuno lokalnoj anesteziji kapljicama i potpuno je bezbolan. Detaljan pregled omogućuje da svaki zahvat prilagodimo vašim očima, čime povećamo sigurnost i uspješnost zahvata. Ja sam doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Operacije presbiyondom su naša svakodnevna rutina kod pacijenata iznad 45 godina života, koja u nekoliko minuta vraća vid na svim udaljenostima, a za svega nekoliko dana i omogućuje povratak jasnijem i kvalitetnijem životu. Naručite se na svoj pregled putem weba i započnite svoj put bez naočala.